Oke guys, di sini kita patroli malam. Di sini kita patroli malam guys. Kita polisi di sini, ya. Kita mencari mangsa. Kita harus mengamankan jalan di sini, ya. Harus diamankan jalan di sini karena di sini rawan. Pak Polisi Theo. Hits, kamu ugal-ugalan ya bawa motor ya? Ditangkap Pak Polisi. Hits, ditilang. Ditilang karena kalian nih bawa motor ugal-ugalan. Tangkap Pak Polisi, ditangkap guys. Syih, Bu Polisi dan Pak Polisi. Hilang mobil. Naik kok sayang, naik. Naik. Pak Polisi, maju Pak Polisi, naik rek. Naik. Ayo bareng ya, jangan nakal ya. Nanti ayah beli satu lagi. Om, ya. Ya. Ya, nanti kita jalan-jalan ya. Oke, sekarang kita berpatroli ya. Kita patroli daerah Kalisalak. Kita patroli. Kira-kira di mana ada penjahatnya, di mana? Terbalik. Iya. Polisi, di sini banyak begal Pak Polisi. Di sini. Pak Polisi ditilang motornya Pak Polisi. Ya. Pak Polisi mau nilang ya? Pak Polisi mau nilang ya?